Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kat baka sorkar kadang pelong ya ke jingrakhe ya ke sengi ke bakarpang jong kinong hikai. Kumjo ha ki skol ba per hakaleng ke jela Meghalaya. Kinong hikai ki badai ne ka kanhon jong ka kasi jantia Deficit School Teachers Association. Bat na ka Garo Hills Deficit School Teachers and Employees Association. Kila pelong na ka jingdeng lamayong hakani ke sengi. Kum si benta ban penpau ya ke jing sengo benyau jong ki halor ke jingkuman ke sorkar ki mat jing dawa jong ki art liki seng. Hagani kasngi nalor halaki jong ki jaka puli baki hikai ladan do ki katto kat ningot kinong hikai ki balawan sa kajira ke bala pelong deka sorkar jela kila deng rengkat de kila mayong kom kadak kajing kersya ni ki mat jing dawa jong ki arli kiseng jong ki deficit school ki mat ki baydai ba kajing siu pisa syaki khamtam ha ka baydai ba katulab namar kinong hikai school deficit ki yo tulab sisien lai benai kabala bu jing e yaki ban penbet pendap yaki jing don kam halayeng jing semu jong ni hang ni kalong kajing la kelut kajing la malak kajing bum pensnap jong sekar ya kajing dawa jong ni kibun ndrei ke bakham kongsan kalong kinong hika deficit kim jiyo pension ni yo tang atuli kajing mentoi hadin mi la song thai ita dai CPF ibengi kenseu sistem hapok bang iba ari dai DCRG lain nang ta ngim yo ruam te katkum ki recommendation jong ka Fifth Pay Commission nilayo isai kedar baga kabinet kala approve ya ni bangi kinong hika deficit ru ngidai ban yo ngidai ban enjoy lam ya ka pension new pension scheme apa with the government employees tengi kwa baga sarkar kan rekam ganya kata ba arbuda kalong ba dai mangi kinong hikai wal lagi yaro hadu katu baka kam liat su hakria ndai tutip baginong hikai ji jenjar ba ni yo tulop sisen lai benai di sanction sisen lai benai kat man poi ke tulop na director lai benai kat poi se DSU na DSU se school na school biang kat poi sa DSU na DSU biang kat poi se treasury bakan clear ya ka bil yang ni asim po ad gi sau benai kam dai ke basuk iginong hikai begin yo tulop sisen lai benai so benai bat lada iginong trai sarkar kin mat tang sisen bikin yo tulop lem kumayo mengilai benai ngatrai kelak flu sekretariat tingi kerpat kain dia kesokan wala kumnu kum balong giwei wat ki company ru giseuda buat ki private institution ru giseu manlong benai why not bangi kinong hikai depan yo lem sisen mo manlong benai ya ketulop jongi te ladangi ladu ka wei ka Food Pay Commission ni ladawa nak sokar ba kadai ban ai sipolak kumayo nang te sokar kata kadai mendai bingi dawa mengi ndai ladap pedang ladap di komen ladap pedang sokar kat kum ka Food Pay Commission te sakawai pada kalong bang ka release ya ka areas ke badangsa ya kan negeri bike pay ka sokar nang te sokar ka areas license kemud 100% sisen live person sisen sa live wada karwa yengi kinong hika ke kabinet ka rai sai clear bangin yo sausen arfusan bar arfusan ini yo sausen te kumalong mentah di sembang ni dang yo dang arfusan persen ni dawa yang sokan swat teachers day baka devan ai sa arfusan persen kenang min yo sanfau karwa kinong teska yo nyofau ni klemis ni kinong teska bat ba ni snutenat ndai ni dawa ila ka jongga hok ni dawa ila ka jongga rai ala jong nang ba kesokar ke devan ai another 25% te la rakam ai beda ni siap pek ni rai de meeting board from kasi an jantia mdai dang kata idon bun ki benefit ibingi devan yo kumino hikai ACPS Assure Career Progressive Scheme ya kan e gidai jua yin tek sokan ibum don promotion idon bun ginong treska higi department bumla bankeu su promotion ni ginong karu deficit ngimla bankeu tang katukan ne gi bala bankeu principal ban by principal te kane ke CPS kalong kin khang ya position ya status yang ginong hikai man lagi sipau senam da kawe garang bat kawe gapi arfo senam da kawe garang da kawe gapi bat lalu senam
dagawai garang bat dagawai gapi ngidawa naga sukar ba kumakala agumta yang iru ibum don promotion kadewan penteri kam daga ECPS te ndai dangata ke medical reimbursement kinong trai sokan kinong hikai government iyo lagi pang isitom ilai sibilo ni ilai sedalhi na ni Mumbai lagi lun alak lailang kesokak la ail pa ina depan ya kata ikut medical reimbursement kinong trai deficit sipia dengan ai sengam ijing pang gi surkai gi ba in hablut hin pla bat gi babun gi nong hikai iklat ai nakada wa kimla bana fort ye gi jinglot bang ngim don ka medical reimbursement don gi school gi ba lera gi bu mo ya khulung gi mis ilam no ki fa sel hi gi mis don bada hak ba ke school ka sel san hajar gi mis gi sel san hajar kalong si hajar kat ba gi nong tre sukar gi yo abek reu benai ya kematan relief sengam isenang nu iya patan relief tengi dawa kan kane gila yo nang tre sukar gila yo katum ga katum ga PP commission ni dawa nak sukar ba lebih la kumta we teachers also are human being we are not free from disease bat bang nimlaj ni kinu ino ngiju treat atpan with the government employees treat atpan bat ki wai nong tre knang ba ngiru nginong secure haden ngila sengthai lani hakapor nginang don ka service vale mi wan hang ne po se senra ban pen I kum gadak jong ji sungsi ba ka soka nadu pasang hadu menta kam sumla kam dan nyi apet ko wai soka no la da wai a ru ong ju u soka bi ru de ju hadu xy man ngla kun no ru imat kum ju him dan bala isukren dan tin ni kwa ba kan soka MDA po nyi ngalam jong Jimstar kondak sama bo unsing bahawan la ai no nomor ngayui bukwa siaban transform education transform da nandu yugi nong hikai nang ba in warna asia ka better education quality education in the state ngala kren nadu petugas gi bangi ngiya le sitom kan bala bangin lahi ban pembiang ya ki jirong kam amde tang ya ki no hikai deficit laneki daya ki weru ki no hikai hanrei ngi ki no hikai ru ki dei giste kuda ki ban skutho bahaba ka sarkar kala shim ya karai ba kan le kan pendep ya kan ya kam ka ba ka dei pendep ki dei bandon kata patients ki dei bandon kata ka jing skutho lang ka ek constraint ka ba ngila bandep ngim kwa ba ki no hikai jungi kin skusi ngana kli kan junga nga apil ba kat banganang don hakan department ni persangkat bala baki niki ek jingjia kinom jia hadin habot te deng takadaw ngam kwa ya ka stop up solution ngakwa ba ka no ka jing le jungi ka le balong ka long term solution nga ong epi ba ngi klem tray hapo ka no deadline andai ka ne ka responsibility jongi kadai ka hak ka jongi hikai ngiri mas tu artuli kadai ka hak ni hikai ba kadai ka responsibility jongi ki badan ka sarkar kuno ba ginwat ya kilat kilanti bangila man pendep ya kan ya kam ka ba saten data kala dep bat nga ong epi ba ngil hap hi banle ya ki ek nang ba kan ka ngim kwa ya kan ka stop kap kini issue kin mi man kapor tengi ngamla ban divulge epi ke bangil le bat rei kadai ngilale bat nginle bat hakini ki benai ki banwan ki bangin le in saya kren hi sa penting ki issue ki bangin le khnang ba ka ki problem la kila ka bangila ngini minimize ya ki problem jong na hikai ba ki problem ki ba ka education department hi ka yakendo na ka wega por sha ka wega por hakijang di de ba ki deficit teachers to katulop haduk na across wilayah sanction but kawai ru ki hit bas mutho ba na ki school ru ki habi bas submit ya ki UC jong ti hakapor ka babiang nang ba kanu sanction ka bangin hapan mo sa government kana kinyo ban mop loy ladangi ngine trelang kan nomdon ji e dei takadaw nga nagling tinga ngayay khot ba ngi de hi stakeholder ngi dan kami di trelang kajing smutho ke department 88 na kai nang ba ki baro in sub ultimately ka em jingi kino kairu kajing put ki kalong ba kumno ban sep ya ka state to the best of their ability ngirong dia sarkar ngi persyang baka the best we will try to do our best for the betterment of the education system in the state.